ngiyalaphana inkosi inyanga izulu ezofika khona kodwa ngifuna ukubona ukuthi mhlambe kungenzekani ukuthi ngempela izokwazi ukuhlala la kuthiwa ihleli khona. Bathi abazalayo yalunga nendoda yahamba ithe mayifika inkosi inyanga izulu yanikelisa eBackseat. Sekuphela umthandazo sekuseni siyanikelisa. Kuthiwa kwasekufika le ndoda eyayihamba iqhutshwa nge-wheelchair. Ithe mayifika le ndoda phambi kwenkosi inyanga izulu yabuza inyanga izulu uthi unani lona. Bachaza bathi baba wagula akasakwazi ukusukuma enzeni sewahlala lesihlalo uthi udokotela useyoqala ngeke sephinde uyoze ehambe lesihlalo ngoba bonakala umgogodla wakhe. Inyanga izulu mayivusa amehlo ithi wena Mshumayeli hamba ubize nansi le ndoda ihleli laphana yayihleli kude buduze buqamama ifuna ukubona ipopoli. Inyanga izulu ithi mbizeni ezelana kimi. Uthe uma efika yayisukuma indoda kwaGumede ithinte esifuba ithi usho mina kuthiwa usho wena. Yathi isondela le ndoda kwaGumede yafika ithe uma ifika injenganali intende yasifike yaguqa phansi ngamadolo. Le ndoda yeza isihamba ngamadolo ize inkosi inyanga izulu ithi inyanga izulu sukuma Gumede uhambe ngenyawo usekile. Wasukuma uGumede wahluleka ukusukuma wayisonda wasondela seguqa ngamadolo ehamba ngamadolo nezandla wayifika ehlala eceleni. Ithi inyanga izulu uphinde uthena unani umyeni wakho mama. Ithi lo mama hayi umyeni wami uthena udokotela sekuyiminyaka engaphezulu ka7 akasakwazi ukusukuma kodwa wathi udokotela angeke sakwazi ukuhamba sizobika enkosini sithena namhlanje asizobika basiwa manafletha. Ithi Gumede uyamuzwa lo mama uthini uthi Gumede baba ngiyamuzwa. Ithi wena ndoda sukuma esihlalweni ngani ukuhamba uyosebenza njengoba usemsha kangaka. Uthi lo mama hayi baba kasakwazi ukusukuma. Ithi sukuma wena njengamanje uhambe uyosebenza izingane zakho. Thole ndoda yasukuma yayibamba i-wheelchair yasukuma yazama ukusukuma bathi bayinika induku yathi inkosi inyanga izulu ngiyekeni akasukuma. Yathi yasukuma mama ngenyawo yathi hamba le ndoda yabheka le yabuya bathatha uyisheba bayigoqa le ndoda yahamba phambi zandla phezulu yathi uyinwele. Ithi uyambona Gumede uthi ubani. Ithi uyabona Gumede lona okhuluma ngayo umbiza ngegama angeke zihlale lesihlale ngideli kusola uthi sihlale ngideli kusola uhlala ushembe kuphela kahlalo umuntu. Ithi unebhadi uma ungasizolo namhlanje ngiyelo umuntu wocabanga ukuthi nguye. Kweminyaka ikhona izinto enkosini lamadoda ezinsizwa ziyahamba ziyathanda zenzo lesithathu laphana ngakithi kwakunolesithathu okuhanjwa zinsizwa ezizalayo zihamba njalo ziyakhuleka kwazokuthi ngenyanga ngaqasha imoto ikhonda ziyayihambisa igibisila ziyaqasha ikhonda yomuntu wesifazane owumama. Uthi madoda uma sezobehlisa uthi madoda niyakushembe. Athi amadoda siyayebo siyakushembe. Uthi niyokwenzani kwenye indoda nina ningamadoda nihamba nokhombela indoda ningamadoda zinto ezinsizwa noma ukhuliswa ungazi lo muntu esimkhonza kakusiyindoda uNkulunkulu. Zinto ezinsizwa awucele mama yini ekuhluphile ke ukukhombisa ushembe ekukhombisa uNkulunkulu kangakanani. Ithi lo mama hayi uyabaduka umfowethu sahamba iminyaka ewu6 waduka kuze kube namhlanje akasiwa la ikhona uma lo shembe wenu eNkulunkulu ayofuna imtshele ukuthi akabuyisa umfowethu lo walahleka. Zafika lezi zinto zathi bayifika zabeka amaphotments zahamba zayiqonda ngo inkosi
emakhaya senziwa oshembe besenza nabazali bethu, hayi nathi. Ushembe bangcwele inyanga yesiZulu ngoba inyanga senzohlala phambili lapha eGibisila kusuka intombazana bangcwele iyahamba yokha amanzi ibhakede lahamba yalilandela ibhakede lahamba amanzi ayithatha bahamba bahlangana abashumayeli bangena ngaphakathi bayobika enkosini inyanga yesiZulu yaphuma sekuphela ama-hour abantu kade bezama ukuyikhipha bazobefika uma bebika yasiphuma yakhipha iduku elimhlophe yathi shaka thathu yathi hambani ndihambe ndiye emfuleni hambani nokala amanzi angakanani emfuleni bafike bathatha imbobo bayiphuma zambili zantathu bayifaka phansi zabisha bazobobisha izandla bathi babashona yabuya yangena endlini ithe bayiphuma yathi hambani amanzi sekukhuphulile hambani beyikhipha intombazana base beyahamba bangena emfuleni amanzi afika shaka phansi kwamadolo bahamba nabo bafike babuya nayo intombazana bathe babuya nayo kwathi sekulethi sekuntambama sekongena umthandazo wokulala uma sekuhambile ithi inkosi inyanga yesiZulu manini kancane sekukhohliwe amanzi asemangele athi lokhu ngakhuphulile akahleli kahle emfuleni ithi manini hambani niwabheka ukuthi asengakanani nathi engenile yasihamba bafike babheka bafaka imbobo zasithela zonke phakathi emfuleni sengihlala phansi lapha ngasekhaya ukhulumela uzothiwa uMdamara wayelusa uMdamara lo meyilusa laphana ngasekhaya waseqamba inkomo wasethi umvakelo seNazaretha yakhula lenkomo njalo masiyibiza sekwanufeni sithi nako umvangeli kanti lenkomo kasazi ukuthi namhlanje uShembe ikhethile ikoba kuyinkomo yakhe kuthi baphamba iminyaka inkosi uDube kwakuseyindala ilanga yasihamba bahamba konikela kuthi bakufika kwasekushoda kufuneka inkomo ithi inkosi inyanga yesiZulu kule nkomo yami ekhona kwaDube owangazange utshele umuntu usikhona uthambani bapha kwaDube namhlanje sengifuna ukulanda inkomo yami kodwa yayiqanjwe umelusi wathi umvangelo seNazaretha basebeyaphuma bahamba bayilanda ngiyakhumbula ngangishisha ngena kuleli bandla bahamba bayilanda ngemoto eyayi-Ford Korea bafika bayilanda babuya nawo inkomo kaDube yafika yama imoto yafika esipayeni uthema zofika esipayeni inkomo yehla yaphuma ngena phakathi equphi kwasekutholakala ukuthi izokwenza njani yasithela ayangabonakala basebeqonde endlini yenkosi inyanga yesiZulu yasifela ngalo esipayeni yafela esitabheni esihafu basebeyibikela bathi inkomo ingenela emfuleni kayisabonakala kahle njalo ithi yasibiza inkosi yokwaDube eyayimvangeli ngaso sikhathi ithi woza mvangeli ithi jika ngemoto uhambe ngalena ithi naboShembe sesiyelusile soyithatha uyofika ithole ngaphesha komfula kuthiwa yathi bayiqhamuka inkomo yaqhamuka sihamba kanje phezu kwamanzi yawungena emotini yafika yangena bangcwele noma ningahluleka nihamba nikhuluma into engayazi nihluleka nihamba niphikisana ngoShembe kwathiwa kuleli bandla kuphikiswana ngoShembe manje nina niyahlubuka abantu uma beniphikisa ngoShembe kanti nina fanele ngabe nihlala kuShembe wenu ngoba mina niyazi ngathi mina kwamanzi amnyama ngakithi ngathi mina uShembe uma wayifika kwaMthembu efike kwaDube engafiki kuwe wena kungkwanyana wena uShembe angafuni umbone wena ngkwanyana ngoba lento esikhuluma ngayo abangakithi kabayazi esakhelene nabo namanje bathi thina sikhonza umuntu kodwa kwathiwa kuleli bandla kasiphikisana ngoShembe musali ukuhamba ngema-social media ningasilutho ngoShembe ngiyafisa Nkosi ukuthi sikuningi kakhuluma ngaloShembe kodwa ngisukiswa into eyodwa into ethi ngenila wakhona indoda ethiwa nguPhekethulu letha levela bahleka basho njalo baba nomkhulu bathi le ndoda yathi ngenila ngiyawukhalela umuzi wakavela bahleka uyofunga sinambuze lisho ngo-1972 manje njalo ngiyake ngibuza ukuthi uShembe wakugcobelani ngoba lo mhlangano kaSeptember woba sevela bahleka uthi ngenilanga umfundisi namhlanje ubaba umkhulu uDube uthi inkosi yabafika kwathi ngominyaka ephakameni ithi kuba kwakhe Dube uthi nangaze betshele umuntu bakha nje embizo yasevela bahleka bezakhela izindlu zangaphakathi beyivusa zonke izindlu zamakhosi ithi inkosi uma befika ephakameni ithi abantu bize bafana basongoye ithi wena Dube senikuphi lokwakha nabafana bakho uthi uDube hayi baba uthi bathuka kakhulu bengazi ukuthi inkosi itshele abantu bayakha uthi inkosi ithi ngiyabona niyakha uthi khululekani ngiyeza uSeptember nje ozayo umhlangano ngiyawenza evela bahleka uthi bakha ebese nikhumbula indaba endala mhlaba kuhlukana ivela bahleka kabili uma ihlukana ivela bahleka kabili uyahamba uDube engagcotshiwe kanjani uye enkosini inyanga yesiZulu uthi baba seyihlukene ivela bahleka uthi kodwa
shaya ndibabheke 100 manje. Eseqhamuka uNyazi wesiZulu uthi wena Dube umfundisi wami, hambe uba umfundisi wami eJudiya, ubheke iJudiya. Sasa sithi nembala naye ndiyakhulunywa uShembe wathi